Jenna right now. Patalo pa tu mai Mulinuu nei, malo se fua, tatu ainga Samoa Nei TV. Ya ole te I Mulinuu. Ba koi fo skako ripoti deso. Ya. Dia lawa tonu mantatu wala ata Samoa Entertainment TV ya pasanga mai tatu me poeta filma le lua ame tanil wa ko kira ha kai pipi ya o tatu senior reporter mai Samoa o lo ni so le lua ame tanil ya le ngo sa wa si mai po mai ka ko news net Samoa ya o le la mate I le Courthouse pa ka kari po ipo ano ko pu de so o le ba ngai pa se umatu mai ame fa central ai o le ba ngai pa mai Mulinuu nei o le meli le tai ya le la ia il telo ta vale ia le mai maka ka ko fong ai wo fa longo mai o de vese to Samoa le la wo mai va ai po la mele tupu ia e do pa nga inal ta to fono le nei vai tau o dai fai le tate pere ia ka ko pontanga au sa nga mai Mulinuu nei ta to fu ai ya atalo fa mai le lua le tunu malo soi fua fa fetai la wal ta ko man fantas mai te I le tautua a lo Samoa Entertainment TV mana ia le aso a matan fatim ti we o le timu ia ai o mo le fono le tai au io o mo le fono le tai au lo puta api wale na tato ia na fata api se ia le aso tofi se ia le tofi le vai aso nei ala wo tu le hava no I tu po le vai ngai to rua le na mai ala to lafo man tu le na mua I fa ai lo le lafo le HRPP ma pa lo tai ia le vai nga se vai nga vai fa fa le fas io e te ena le lafo le na a sel pal mia o le fa tu tuina o le fa sa onga o le fa tu tuina le fionga le pal mia ma le kabineta yalna le ana te ena na awai I fa tasi ma le vai nga lu suiva o la lo le lisia le fas la uli le mali to la te va pitai ana le ana val awai lola io le lafo fa tala noa I se vai nga pitai wa ngulu ma ne nefu ma le mautinoa le mautonu foi tu mai lola va no ele fonga fitalai pali ili o te mas pa o tu e wala ko pipi mai kula fa I le lafo ala uli le mali to e o a fifio e o ko kursi le fa o kule mai ko lafo o nga mai lola ia se mala le le tulu ia o kula so lulu le o uli tau no mai fa o nga fo na to lafo aso tofi ia ko ia fio mai la ia le fo ia le na o tulanga na le ko ia o mai nga e ko mai no nta o kule mala nei e ia se ta mai tai o lo o sai dia o nei e mala wai ia ilo na po ile tau fa se tu o ingole tau fa se ile fa tau ngo ta vale ia fa tau ngo ta vale le ta si lua tolu ta mai tai e si le tolu ta mai tai o lo tu ia no scammers ai o I fa fe ngai io o ia ilo la tu mai e fai ia le so li tu la fono nena wala inga ta tu li mai ia le fa masino ngai le so ale tol tau le lua e fai ai ia e kai kale o lo te vai aku le lisi nai o fa amsinonga le potu fa amsingo ngome le lua suli ma fa amsinonga a le tele o le lisi le ngo ba ia tu e o le lua pengi e ka fu ma pe o banks ma me sa fa ye loan o le tongi la sau la e pai lo pe ka ko ko ia le district court le la o civil matters ngai ka le lua ia la ku le point pa ia le fai tara ya o se tu stala o living at stala so what are you feeling about around the cabinet in my life what's your for le ke da ngongai o la se me o la ngongai it's pretty tough at the moment where they are yeah for expect
the unexpected. And I think that's how we want to look at it. We never know what's happening on Thursday. Lolo peko masalo e fata apea ia i ngā pale menge leaso tofia. Ka ilo, o le tau matematema. Ia ngolo lea. Koro masinga, whakari whai palo kalau kele, whai le caretaker government, ia. Whakapenga lo, whakapalo kono, inga pe whai ai lungi pe whai whakaape, ale ai. Maka a whai palo ka ngai le koe whai palo ka next year. Ioi, that's palo ka kele early election. Suia kua iloa, I think o le polenga o le apoi, o le apaini o le lautele o le tunu, Wana le la polo ka wanga luenga atina el malo, Pe whaawawai official ai ai. A department SS Iala o mea e tofi le caretaker government. E take care inga kokongo le kaimi lea pe aka ape palmenge ia masange ia ka penetama palmia. Wai le caretaker. Malang ka peneta. Te ko so mai e papetu e pa ko mai me ka so vai dasinga. Lai sila pia tu lai palme masani ai tu male ala o mea ele palmia malang ka peneta e pa au wina se ia le afa pe o tu langa na e o ia. Asika ko kalia le stofi. I think it's only on le poto mai le tua fo inga it only take one man with the wisdom of God nga ke fo inga nga ke au mia se upu mai do tinga lo le tua ma le uma i tu nge so we're hoping for that One member of the cabinet yesterday told me the kupunele ko fa yo umai mga ilunga na isisisa mga ilunga leo mga ilunga cabinet minister asika ko kalia na scoop po le alta uba tunto te lor tanto wala ta nang lef ko afes ka kala ti tele ya uri poki malau ika ko news ya matu ya state da pa malo mai ti ya oi lo ke de te po i pa yo sit E wianga ngalo si siri tau kwa manga ia ti ele tunu leo ke ba ko do sa lau fitu sulu ela to le mata mai kala ni keni ya ta dia ya let's stop ka ala sa lu stop talo de tua mo Samoa ma yo ko let's go wo mai male o di mala tu fa mau ma iyo mai wale ngai le wa mala mo fie mata mai sul fa fonga ta to tunu se o ka ko ko le o ka le lua o le ale te de bala wai sa wai es li se fulin ta o le yo no le o te vai ko le ai si o io lua fa pe mai ko lo le o etinga ina mama o o le vai nga o le te le lisi o fa amsinonga le so Payalan po tu pa am singolong alua. Ya le to ba to re disi te le o mai tanga te ya tu pa am sino. Alwa nga tu lai pa po o ya pa peten ya e sau kala pa le tu lai mai mo mai. Ade pa mo. Pa ya tili. Ko tu do mai man lang iyo. Ya mai Samoa Nei pa po no Mulinuu. De mo wai ma ne pu dam no tan no ma le lua. O tātou talapo, tātou wheloa. Se istemi wha mga tule tua, kala mai mo kākou ngai, kala mai mo Samoa. Sabe ko wha kākou mapāki le lango. Ai abe le wha mua i le tua wa a kopi mai le tua, kau ke pia uma, e re kauria po le pāki po le tā ua. Ia le tōwhi ngā le tua, po le past, po o le alapa le me pai, ia whaamni atu le tua le so o tō mai mo mai Amerika Australia New Zealand so se bai ngā lalang lau sia mangi lau ke baki e so o tala i tau o tō lu bamba ia ti munga le puna wa matanto e ma ulu mai i le so tātou wheloa i isi tātou live ia me se pu la le stopi mo le whaawawina le pōntanga al palmene le lua am senetanielu vilieru mai Mulinuu nei ia pasoi foi le malo le tunu
Okay. Good. Bye-bye.